Mukwa tin tiana Mario me for followers mamega fuyu adida kito ti nyoto kere ma ikoma kito ti chung kere koma unyura tini wuno mara comments wu ma wu utika mina nyura tini wuno tika workera wuno kachel comments ma beju wuno utika mina afuyu adida probame polo medeke gwoko wu medeke weko chunyu malengi umete nara kidaga Mario amir for followers ta magian gimina comments marach adida ene bela fui eno beru tampa in pobe akwe tampa in obe pebo be akwe obe ba fo afoyo lutua antino dong pamiro du kalok giro me ken concerning about ujara matin mapen dusi but oye wek aloke an la wo ano chim ma a ki gang bod babana monywala ugona chim la wo ma chunye ti chwe koma kabisa logo lep madwa ta ma mokene pada ron wochi wudong we kan logi madwa ta okwera okwa but I don't mind, I don't care. Onywala don't right iwi lobo. But ko beritani ngat matika gwako an, this only Allah. Allah is great. Allah Akbar. En ke kene tika gwako an, where anati alive. Wai chawani. En tika gwaka. An ka ta ko beritani wan piku yuwa wan ket babana ivu achiel. Yatariana an kena kaki mako ani vuch pa bi cheka chu box wan ket babana abi chung an kena darma pol magitika watini iem ibi no we log iem nga ibi no we pero o weka wuch wumaleng Uganda oberu country matiu ke chek la bal mo ke ken foot mo ke ken make meo ke la bal chalo ani there's a offense and defense and my logoni I'm speaking within the law, right? Pakwan law, but I'm not abusing anyone. Followers mamega wunuti dema and machak log foot by year ngate mo ke ken and I promise you guys see pabi yeto ngate mo ke ken ki family ma pa yero dano but atika keto goro tela pa o jara matien ma pen dusi o jar matien ma pen dusi o timo bal madwa ta iwi lo futi amerike timne futwa chawani ngamo go chim ke mene tie pa wel kacha iwo ngar me kan petika yelo mego enone babane peke ngewa kakare ngar me kan petika yelo wonga o jara so dien ma ana logo peke nuo cher ka yelo lo nyoruna kiri beri donge dongo kwera teke yel yagagi bikeme ki an ati pay go chimbola nyoruna pay yelwi wata mo ke ken that's my last word maramu wochiwu o yin an kamati yene patika mo ma atika hiding myself ati in the opening place gamet mi Uganda knew where I am knew kama an ati iye dar ma pol gi wayne ati alogata an pa knew o jar matin ma pendusi mabe dek mu jar matin ma pendusi cham every day knew ka wuch wiye about o jar matin ma pendusi oberu o kwara kitkum hai waki kinyu udui gulu high school o jar matin ma pendusi o tiaro kwara phone o timo teaching practice e gulu central high school o ake kinyu o tiaro o tiu e radio representative ngarmo introducing o jar matin ma pendusi e politics
obedo Obama achiere Christopher Jui ana logo ke waro a waro be o jar matin ma pendus ma raj adida a waro atiru goro nge o jara gora pati tuju tot po jar matin ma pendusi ati goro nge agora mi watene ni yin pe nge wetela no the best way moro mi ki dogali twitch en mano wunu gona tim o watene o jade logo ngato twali pedo nga kuti weti tela ne dong obolago wa mete dong wa chwal anyim obolago nga tela amiyo dogali rip pabi logo go meken e ko matin o jar ma pendusi but I feel the pain make go tim gangwa bot babana a lot of words ma babana watati wiaka we are not in a good time with him pen em gere chwako o jar matin ma pendusi but ana tap ki em o jara matin ma pendusi o biru ngar moma o kwano fon po pebe ngey be wa chiek ko beri tane ma logo do chier don ka kwano don chiek mati meto o teme ke te o duare e parlement were chul school fees me kwano chiek ni ane o jar ma pendus mangar mo penge o jar ma pendus lawyer I rom temke ya tawache but you don't know him I myself I know him o jar ma tin ma pendus right nge gere du tik pagamete madon but pebeti surprise ana te der ane du tik pagamete madon aloy o jar ma tin ma pendus ana mafi mok ana fi mok don't try me tungi box palworo there's a two option mangene dan maduong gitika lorye ni either one kibinera either two kibemara evuch I don't fear anero liel dong maduong ata iwale tiande mo karan amara liel kitia aberka cherki lielinga am violence an palworo to an palworo keme kichie amar Museveni penga lungol kop gilo baba ko an ka gitar ki check I have the evidence I didn't abuse anyone o jar matin ma pendusi tela ne tieni kaga meto miyo gimoni gaga ye wai ni ena ye manga e miyo ga meto miyo kori ti jeno ni wieni en man ga meto o miyo pols nga ma mitiero alla olum tika retene ni nga en jimi pagamente ana inyini a chako beri NRM ever since mamana ko nywala up to now wel mwaka na ye wel mwaka mari kere NRM o jama tin ma pendus full bed NRM for how many years lep matika kanyene me beri NRM roma ki arem nywal that peke tema kite we are more amba ti dong la poya cham an amdo ubedo lung nyane ato cham